State Chief Minister Nongthomam Biren Kano we shin do no high because he is very cooperating with us. I couldn't hide no illima. Chief Minister Shindu, Chief Secretary Shinduki Shindu E, DGP Shinduki Shindu E, Chief Secretary Advisor Hakis or when Hapadama came idea. I have Constitution da Union Lisabama, Concurrent Lisabama, State Lisabam Nayaba. Law and order has a state key subject never. The law and order who command to state key DGP, state key chief secretary, security advisor is law in a maksha. Center ki dictator never. Ado itali state kutung state ki home minister ama, ado state ki chief minister ama kutung bunara thamaga. Moines towing momong seasoning momong sinner pasa. But ado itali state center ki role out of rival. Adigi Unified Command lo thok rena haire ado itari ngasai gi sifai gi army gi paramilitary force ki deployment kai da kamai to khot pa na khana go state ki chief minister gi se ru ma pura mat khre then center na command tore adi mu state police delegitimize tore e karam bengal da sidi go sisu yam tina maroi ba kaino ni state ki force central paramilitary force na thatle hai ba sa kaya thing ne khona andaki Erang sida state force thodo ke to da police station mana khamjan nei khamjala ka thami sugunu da male madu gi state ki force na ai moi state ki oiba tawjage thabak magi oiba duty perform tawjage to da station mamang na khamjala thamaga ko ka chingna dana adigi FIR tawni threaten to na dana tawnu gi bese masi gi amuk sidam hangba ya question jina Adram Chauba saying Miri state Laiba Central Security Forces Singja. They came in the state to aid and assist the state civil police. State government gi state ki police force hai aid to balak pane mating pang balak pane ba. Ado somdari ke dore mating pang be mota state force na athu bam gi thobo ke to bada Erang se control to ke nam to dore adu to dore thobo ke to mamang na thali ne ba. Sat pa yaro hai be mong da. Ari mamang da su yaw bune koi state ka dum confront to na ba Assam rifle thali adigi paramilitary force thali ka now question is Assam rifles there it directly report to Union Health Ministry state ki police ki kaino si override to gi power ga se mathak ta gi director ga di swai da to mu song moy ngarang na han traffic police samna kaino army ki convoy am thali du ne kaino power do season na ra ga di ado Adam Chauba kano Casper ama thawra laga kano na traffic police amna thatpa ngambai capacity le neba that's how the state police should be ado police state police to override tawra I sa kadai de tawla ino mathak ta gi taw haidra ga dine sung taw aruna state ki police state force pura delegitimize tawba enoi di ado ngarang na han uziki buffer zone ka hai buffer zone is imaginary line ni ko moi pakchen chemba ado buffer zone ni ka haiba jaga ji da ngasai gi koi honorable MP na changu matam da laite na khomini ko state police ki ai ke social media da clarification ju jare me kai hai buffer zone haiba laite to go selected few jaga khara da miscreants mayam gi issue thok ta miscreants mayam na chachok chasin to dana ba ai restrictions khari le haiba now the question is whether honorable MP is miscreants or not. Miscreant to bravo. Elected representative ama. In Manipur parliamentary constituency, 32 constituency represent Toriba MP amabu miscreants then low bravo questions you hang by. Adigi Nasagi Ikoina buffer zone Higera. Ama aware. Loi buffer zone Higera, the delegitimization of state forces, subversion of federal polity, autonomy, state autonomy, the onslaught to attack to Siki. Loi Namaxi Kanagado say. Loi Namaxe, I think maybe parliament, Kanazav never, because I could cut on Zana Habibu never. Was the president rule even in a parliament has every power. Manipur Matang Kanabas. Masi handaki winter session da koi honorable MP angomja Bimol Akoijam na parliament Manipur ki discussion khana si atopa discussion mayam do ye thok piu haina
adjournment motion amkhak move tawe adjournment motion amkhak move tawe parliament ta Manipur ki discussion se it's very urgent Manipur ki discussion se phajana khana da yaroi nan kaino rasu bade mataram ki khana bada su Manipur ki at least pung ahum mari piyo na ma amuk su lawi ko adugi mamang da Manipur ki issue se khana je haina no adjournment adjournment motion atop house ki business sing conduct to biganu ekoi kenu je khana biu Manipur khana si haina pisan bada madu reject tore adu argadi Manipur ki kenu city ekoi adum sumain to hon thamji khana roisi he khana ba horugadi liability accountability transparent loi fix tor ka do pot ni na adum dark when tham gi jing akoi gi goal yodri akoi en yodri haba jaga man bam yauri hoi aduna Manipur da amuk si yengbiyo ongarang nahan nomai kape ko le kai amuk khari tai ado ayamana February 13 2025 uziki presidential proclamation ngasai gi president rule lakhra kanda Manipur singthak tagi nomai kapsarak pose khanglep lep chugum to we ba adu orgadi button je kadai nam ge habu ne khana di fasad ana ngasai gi tainabam am leram ne ba hujikti Manipur anything thok pose it should be either governor president prime minister home minister loi maksi moina daita logdoi ne ba hana di daita si lobi na budi amal leiba aduga adum tainabam am leiba tare ne fasad ai jine aduna haujikti madu gi du leitramina khara irang si nongoi kapa khotpa lepa isya marum gai gino lefaning matam lefaning da matam lefaloi akoi ining ni haibane ba adu itali madu gi will kai lege ba na andagi nongoi kapna ri ba na ri sunari se continuation ama India se kaino fourth largest kaino ne hari ni economy ni third oido heng set adagi super power oido ngai le ni nuclear country ni then nuclear power country ni adagi military da kaino khoise fourth largest military kaino da strength laiba whole world se laiba country ni hai ni ba aduga Manipur gi 22,327 square kilometer khak chawbal lamsi da chahi ahum maya irang thol laga thammi se masi da complicit oide hairagadi atopa question lite hoi thaga cheroja then union territory then state lai ko state root phangai khoise adu ragadi ekoi no ji India ri expect to doi pot si Manipur gi oiba autonomy si or Manipur gi federal India the federal structure federal keno ladies federal keno polity si India gi keno sina union government na respect to bodu ne ba ekoi no ji India ri yam quite least in expect of doise adugi expectations sa hojik thungni bra haibadu ne now Congress BJP talk seba let us talk about post May 3rd 2023 May 3rd 2023 gi matungi scenario je koi khana seba mamang gi Jawaharlal Nehru matam de thile raga di ngasi gi topic koi khana bzu loi Nehru is the first prime minister of India adugi Nehru gi matam je talk seba huji May 3rd 2023 gi matam sida karamba center da karamba lengak lei state da karamba lengak lei state ki machinery me am kanana pai aduga ngai federal polity federal structure ngok lei bi federal gi magi autonomy sha state ki autonomy je kamai subvert to gi haiba tune ko ni english adu tardi Ozik Ozabi Molna Ngarang Haigera Nasi Haigera Nahan Haigera issue raised to Amchit Torse. Raised to Widi anytime at any point of time, Iran will load the raised out of equity. A quick voice raised out of them. Other Center Yaw we have say, I can sumasi and quick metaphor on Pizza game. When did the Honorable Prime Minister of India first time mention Manipur? Manipur se May 3rd 2023 thokpa Erang se pallu yadre Manipur haiba why se pallu sugya yadre koi honorable prime ministers sida nei congress ki ai congressman on urakadu ni singanga agadi ko congress ki mamang lala maloi leramani no doubt ada prime minister na inside the house of the parliament Maj Manipur ji kai gi palakrino hai vi ai ta hijra ke August ki 2023
23 की August हाइदि मे June July August था अहुम मतुंगदा Manipur की issue दा no confidence motion नम का कांग्रेस ना कनो दा move तवे लोक सभा दा Prime Minister नंग था तो Manipur issue मतंगा once no confidence motion सी Prime Minister मुझे against दा government मुझे against move तो रगा दी leader of the house तो assembly ना ता parliament ला इकताऊ ने अब अदुगा Manipur की issue दा raise तो बा no confidence motion ने ना Manipuri वाली तो दे यार अदुगा दी मधुगी नुमितु दसु कांग्रेस ना अदुगी no confidence motion remove तो रकांदा Prime Minister सी he was forced to speak and mention Manipur अदुसु याम rhetoric ओई बा viable ओई बा solution हम तो पिरम दना तो mention तो रमत सखीन तो होगी opposition ना workout तो हुए this is अदुगा Prime Minister ना कई की दमकता Erang अचुक कल्ला मी au kapna raba au hana raba matam du da tumin na lei do silence is a complicit role am lei bani hai batu ne mana noi kaino MLA kum phumak ata congress ke tu congress se khoi minate noi BJP ki loina mang chalaw karan noi karan tanu separate administration taliban noi kuki gi BJP gi MLA tare ko aduga noi loina mak lakadong ne aduga congress noi tare na kaido widang ta BJP gi MLA oina BJP की leadership ने यानिंगदा BJP की थंबाल छंगले ने यानिंगदा BJP की led government NBN government मखार cabinet minister ओइबा नोय अनि याउरन वाउना MLA नोय मंगाना पुनर नोय तरेत न कइदो बिदो सेम separate administration तालिनो हाइबजे हंगबिबम थोखिएबा हंगिदे अदुवाइ जगा जो silence ओइन लैकिएबा अदुगा then मेगी तांग कुमापन कुंथ्रा माथोय को अदुगा तांग अमा अनि होय Honorable Union Home Minister Amit Shah से इम्फाल लामे आई कनो रजुला चिंग चुचानपुर साइड चलम माले को मोन माना निमित लेरम निमित मंगानी लेरम मे अदुगा वारी खर सानर मे करी क्लोज डोर मीटिंग आतने यामना अदुगा आई अमु हलखिनी हारमगा हलखिदबने अमुक तुमि लेरे अमुक अदुम मखाता ना वायलेंस से कंटिन्यू तो हले को अदगी मखाता रख पद के दोरे अदगी एखोय द स्टेट की सगी साइ फेडरल स्ट्रक्चर द ऑनस्लॉट अम लाइसे 355 कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पोज तवी तौदे हाइबसे एखोय द प्रजा द पीपल वुड कीप एंड डाक अदुगा नाकन नंदर के दोवे स्टेट की होम की पाइरिबा को होम मिनिस्टर से कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ना पाइरम गनी मतम दुदा को होम की केनो से पावर जे लोई लौथोगा थमगा ngасai gi kai hari DGP sindore chief secretary sindore adegi security advisor hapsele aduga parliament house da phong na haire kai haina lok sabha da State के chief minister नोंथोमन बिरेन के वी सिंदुइ नो हाय because he is very cooperating with us हाय बा एकोइन हाय बा नो इलिमा chief minister सिंदु chief secretary सिंदु के सिंदुइ DGP सिंदु के सिंदुइ chief secretary advisor हाक के जो कोइन हाप दा मा कै माइ दे हाय बने constitution दा union list हाय बा मा concurrent list हाय बा मा state list हाय बा नै बा law and order has a state की subject ने बा अगर law and order वो command तो उधर बा state की DGP state की chief secretary security advisor इसके law इन्हें मक्सा center की dictator आप ही ने बा अदो इतना है state से खुद तुम state की home minister अमा अदो state की chief minister अमा खुद तुम बुन्नर थम्मगा मोइने तौनिंग ममोंग सिनर पसे मतलब इतना state center की role याउ तो रहा है बतूने अदिगी Unified command लोग थोक लेना है रे अदो इतना रिंग साइड की सिपाही की आर्मी की पैरामिलिट्री फोर्स की डिप्लॉयमेंट कायदे कमांड तो वो कोई पान खाना गदो स्टेट की चीफ मिनिस्टर की सेट में पूरा मत करे देन सेंटर ने कमांड तो रे अरे मुक स्टेट पुलिस सी डिलेजिटिमाइज तो रे करम बेंगल दा सीधी को सीजू याम तीना बरोई बके नोनी स्टेट की फोर्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ने थल्ले है बसे क्या रंग थिंग नहीं कोई ना अंदर की इरांग से था स्टेट फोर्स थोड़ो के तो उधर
police station mana khamjan nei khamjalaga thami sugunu da male madu gidu state ki force na ai moi state ki oiba tawjage thabak magi oiba duty perform tawjage tawbada station mamang na khamjala thamaga ko ka chingna dana adigi fir tawni threaten tawna dana tawnu gi bese masi gi amuk sidam hangba ya question jina adram chawba aseng magi state ta laiba central security forces singja they came in the state to aid and assist the state civil police state government gi state ki police force hai aid to balak pane mating pang balak pane ba adu somdri ke dore mating pang be mota state force na athu bam gi thobo ke to bada irang se control to ke nam to dore adu to dore thobo ke to mamang na thali ne ba sat pa yaro he mong da ari mamang na su yaw bune koi state ka dum confront to na ba Assam Rifle na thali adigi paramilitary force na thali ka now question is Assam Rifles there it directly report to Union Health Ministry state ki police ki kaino si override to gi power ga se mathak ta gi hairak tra ga di swai da to mu song mo ngarang na han traffic police amna kaino army gi convoy am thali du ne kaino power du season na ra ga di ado adam chawba kaino casper ama thawra la ga kaino na traffic police amna thatpa ngam bai capacity le ne ba that's how the state police should be ado police state police to override to ra I se kadai de to hol ino mathak ta gi to haidra ga dine sung to ro aruna state ki police state force pura delegitimize to ba enoi di ado garang na han uziki buffer zone ga hai buffer zone is imaginary line ni ko moi pakchen semba ado buffer zone ni ga hai ba jaga ji da ngasai gi koi honorable mp na changu matam da laite na communico state police ki ai ke social media da clarification ju jar me kai hai buffer zone hai bale te to do selected few jaga khara da miscreants me am gi issue thok ta miscreants me am na chachok chasin to da na ba ai koi restrictions khari le hai ba now the question is whether honorable mp is miscreants or not miscreant to ri bravo elected representative ama inner Manipur parliamentary constituency ki 32 constituency represent to ri ba MP amabu miscreants ne logdori bribe question ju hangba yae aduga adigi ngasai gi ikoina buffer zone haigera ama oire loi buffer zone haigera adigi delegitimization of state forces subversion of federal polity ngasai koi gi autonomy state ki autonomy da onslaught tori ba attack tori ba sigi loina makse khana ga do se loina makse aseng mai di parliament khana ja bane ba kai koi ka tom jana haibi bu ne ba hojik president rule lei bani na parliament has every power manipur matang khana bas masi handa ki winter session da koi honorable mp angom cha bimol akoijam na parliament manipur gi discussion khana si atopa discussion mayam do yaithok piu haina adjournment motion am khak move tawe adjournment motion am khak move tawi parliament ta manipur gi discussion se it's very urgent manipur gi discussion se phajana khana da ba yaroi nan kaino da bande mataram gi khana ba da manipur gi at least pung ahu mari piyo na ma amuk su lawi ko adugi mamang da manipur gi issue se khana je haina no adjournment adjournment motion atop house ki business sing conduct to biganu ekoi keno je khana biu manipur khana si haina pisan bada madu reject tore adu orgadi manipur gi keno sidi ekoi adum sumain to hon thamji khana roisi he khana ba horgadi liability accountability transparent loi fix tor kado pot ni na adum dark when tham gi jing akoi gi goal yogdri ekoi en yogdri haba jaga man bam yauri hoi aduna manipur da amuk si yengbiyo ongarang nahan nongmai kape ko le kaim khari tai ado ayamana February 13 2025 uji presidential proclamation ngasai gi president rule la khrakanda manipur singthak tagi nongmai kap tharak paji khangle le phugum to we ba adu orgadi button je kadai da namge ha budune khana di fasad ana ngasai gi tainabam mam le ram ne ba hujikti manipur anything thok pase it should be either governor president prime minister home minister loi chen loi maxi moina daita log doi ne hana di daita se
diet si lobi na budi amal leba aduga adum taina pham am leba jare ne fasad ai jini aduna haujikti madu gi du leitramina khara irang si noi ka pakot pa lepa isya marum gai gino lefaning ma matam lefaning da matam lefaloi akoi ining ni haibane ba adu itari madu gi will kai lege ba na andi noi ka na ri ba na ri sunari se continuation ama India se kai no fourth largest kai no ne hari ni economy ni third oi do heng set adegi super power oi do ngai le ni nuclear country ni then nuclear power country ni adegi military da kai no khoi se fourth largest military kai no da strength laiba whole world se laiba country ni hai ni ba aduga Manipur gi 22,327 square kilometer khak chawba lam si da chahi ahum maya irang thon ba tholaga thammi se masi da complicit oi de hairaga di atop question later. Hoi, thaga cheroja India gi lengak sina khogi state asida haija batare Manipur asida law chalai bagi mahuta khogi central government gi makhoi gi aning ba apama thabak pangthok pagumna khogi hek uri base ojagi oiba wakhalda kari thambini han makta khogi notice dialogue pu yengbiri viewers sing aduga ai co panelists were very respected panelists sing aduga koi anchor bu so kai kong na bu chari huziki keno se Manipur da center gi keno se kuting jala le je day one day ni hek Manipur na India ra tilak pa gi ni hai ba ja masi ai jirum endorse to je ke hoi aduga thingjal pa ta bani na tilaga di India ra merge to gre ba rightly or wrongly adu debatable issue ma am re engon again aiba engon again khangba scholar ma am na khanna ne leiba debatable issue ni merger agreement ki jaga India da Manipur na karamba mong na tin gi kai ba jidi maduni issue mo oi graga rightly or wrongly huzik India da tin greba ko tin graga an sida khud thingjalak pa interference torak pa ai ba se masidi du masan ta bane now koina naina do pochidi thingjal liba ko thingjan se masi legitimate oibra illegitimate oibra yabra yadabra niyom chumbra chumdabra haiba dune aduragadi aino ji lakchari sina Manipur gi number 1 number 2 mama hujiki PS hangma se aina haijabna mi masing le amuk suna mi gi sina yam lingagadi machine have late Amadudi PA Sangma the exception or PA Sangma he was almost president of India. President Mukherjee who live in Nevada, Mapu Gamu, Supreme Court and Nevada, Supreme Court Constitution bench 3 issue to the Lehori never. Judge Umna Pranat Mukherjee election to make a idea. Ani just ani nigo ani amakatane kenari je am ani yamana Pranab Mukherjee ki election to lali PS Sangma oibum thu ena haraga leikiba adi aina khasum kan laksari se gawagi defense minister union ki defense minister ka hai se khoi aina mo mare ye ta ai lo ta khajari ai ta ta haje ba hobi ke hairi ba se ai lo be por na khana biro aduga Haujaina hajari di madugum badu di mi gi individual ni asigi por ko mi ama khana Manipur gi mi na oibe adi habi like edu di mi gi masai ne baduga generally yengba ka da di state a chauba ga aina hajina ana exception si cannot be generalized ko de he confused ma de du to di is to baitai masa phawu ngam de ba phawu du di habi adu generally ngasai gi lairi ba pot tu di exception khara ne ba ps sanga gum mi du di silong du barabar po oidu adu bu up de di ngasi wa prime minister ori si kya yam re adu ni da aduna generally aina jabadi aikhoigi state machada leiruba sigi aikhoigi ada center da hoji be mana hangbi badugi ko center da aikhoigi mi mayam administration da yauraga de khoi problem je khara ngai di phagadra haibdo khara ngai di soidra phagani aduga aikhoi ni state si pick pa oirubani na aikhoigi se yamna acceptably hoji ki bon haibi badwa nam talented over ps samagum ba politician thoraga di aduna tongan ba mo oigre generally de khoi si yamna yaudre ba aduna aikhoigi leiruba problem je moida phajana represent tawangam de haijabai wani aduga di pikpa chawba ngasai gi leader oire bi adudi tongan ba mi mer magi individual capability hagadra adom da ayam ba chatle ba adubu moi du di masing du yam ba nate generally Manipur de gi MP niu kha ka ba Manipur de gi mina masom da mayam gi prime minister oire kani ga haiba du di ngasai gi
exception haigadro toma adugumba dunida aduna anyway ama boirasu aikoi Manipur gi lairiba kari haitare problem mayam si center gi administration da Manipur machana khara yawba ngamagadi aikoi gi problem se khara enkhei di hena phajana tawba ngamgane na khale yes pukhat pasu ngamgane adu bawde khale ngamgane asem ngamgane arunachal yoji kiren biji ju se tamani shure wa kevin minister kalisi Manipur tamani mo lok sabha MP ani ro ngani ado sujiki ps sangmagi issue jisu ps sangmagi to khokra hoji hoji gi no ji kiren biji ju se tamani shure modi gi regime ji da kanu ore is adu na ina haijabadi ina sargi kanu se kakcha bi wa pham na jodi ba ina akhoi sugum ba politician push to ya tawada bani adu sar muzi congress ki MP si chama ne ba parliament congress ki MP chama ne ba adu congress ki MP chama sida nan bande mataram gi MP mari manga khatne ba ngangi se adu da khoi jabi mo dum yawi se maram di mi gi chumi party represent to ga bagi capacity la ka da di nang di state masani nang ngang kanu haya ponte nang data nang di facts and figure phajal lei manu pane so you speak on behalf of the party ai ne ba you represent the party na sai Manohar Parrikar defense minister go biram bado lai gi dabse BJP da ya wana hona jar ko mini yamna talented or but one topic puru gi India gi quite chauba home ministry lai re sorry per PMO lai re home ministry lai re ahum suba kai no ne ba sai gi defense guy je adu gi minister ko lai ne ba adi PS sangma tam lok sabha speaker or me then national level gi NCP gi congress se kai tharaga president go oidana ari cabinet ong oi adigi president of India gi BJP gi nominee ne dusu BJP ne nominate to Pranab Mukherjee go fight to honna constitutional parliament India president ai no ibum to end to dana Supreme Court yong na only by a margin of one judge ne ba judge manga da judge ama khaki khena ba duna president oi hoda banu pa ne ba ai na hajabadi ai na hajabadi PE to me aju representation chumna phangde ko ju khangjai ba ai na hajabadi why don't you push for charismatic leaders I am talented over me the loi sign to push to jai yes ko ye Imphal ni Guwahati yo na chak order to hoi ta na chak order to hoi ta na chara hela lai ai kangu du na thar kai no to du is adu khaktare ai za akhoi gi mute sing se leader sing se za mod mana da badau na akhoi punsin bi ai ha da badau na lai ri dana sige haidi mamang da so thengkang kya rak center na kauraga akhoi gi chingi amasung tam gi sing se akhoi gi kauraga wari sanaraga solution je ipu purak pangam dana lai ri basina maram oraga akhoi gi center sin akhoi gi Manipur da lai ri ba akhoi lal hoba sing se namtharaga thamba yaningai thong oidoira oda kari haibi adu ita kitang reservation lai jagi ko adu gi yang na changan jaro ke duga ai la sai gi MLA me mod mana de hai bado adu dei fully endorse to jage ba maram de ngasi mak thoi thok sa BJP manungi in fighting karam in fighting separate administration demand to ba kuki gi MLA BJP gi sai mang ju panjab jani BJP gi MLA taret cabinet minister ani yauraga masi BJP manungda sina in fighting am lejare adegi amu chief minister gi hopeful oijaba sai chief minister gi ngasai gi coveted post si pamdana munavagi crisis amaka si mayam na mang nei ko haidi si kem amada ekhoina ga tajaba si kem mari manga thoeba mana kogi honorable haniki speaker we biramba yunam kemchan ade amana dag horse oina Bishinpur gi kogi honorable MLA Govindas Konthojam ade amana Thongju gi honorable MLA Thongam Bishorjit ade amana Yaskul gi MLA hojiki speaker we bireba Thokchom Setabrata sigi kem gi wari je khoi yam taeba si masi tam khak natana ngarang nahan gi speech samada khoi ki Rameshwar honorable MLA Rameshwar na publicly kano da Yaskul Kendra gi manung da leiba constituency gi manung da leiba meeting amada Yaskul Kendra da Arcade Orendro chief minister me handa adu gi chap mana mong da Yaskul Kendra gi MLA chief minister ma lak to male January tha manung jida hana yamna
yam positive we yam nok fet ka tor ga hairam baga na kan da khoi honorable speaker huju ju we bi thoktom setra na madu ta ba da gan wai ja bagi yeng ko khun nok sa ba ko ai som da mu hanagi former cm ji ju heavyweight ni ta mani almost complete to hong da bai wani chief minister oraga lady news le maga ngarang na handa to khiding ai ri ma gi ju kem ma dung le ngani ai pan ba yaw ju hawdre adoi ta di politician me am punjan ba da ba haira ga punjan bangam da ba haira ga di masi hauji hauji ki kanu di ai mamangi da ga tung yai haijaro ko hauji hauji ki di adoi ta ri crisis bjp na thuan mane sagi Nito kuba muna bada Manipur da awachanga kiba British anga kiba ki wadi du cha mana mong da BJP ki infighting karam infighting kuki MLA BJP ki kuki MLA taret cabinet minister ani yauraga adu ke huziki cabinet minister Manipur bu thugai ge in hairi ba cabinet minister ani yauraga BJP ki MLA taret sigi mathakta action am ta lobang ngom gida ba State President Adhikari mem ikai khumna jari vi Adhikari mem saida devi na su kaim tawgide Adhigi Honorable Speaker set thoktom State President kaim tawgide aduga Honorable Hanigi Chief Minister na Manipur thugai gi haiba Cabinet Minister no any I'm dropping you from my cabinet which is well within my prerogative haiba kaim legide adugi ekhoi gi silence zaija batare ko ekhoi gi inaction अखोने तौबम थोप तौगिदबा कैबिनेट की मणिपुर थुगाई गया है बनो नत्रो आई ड्रॉप तौरे अदगी मणिपुर थुगाई गया है बनो एमएलए मंगा पार्टी दगी तांथोए हाइबगी एक्शन अमतन तौगिदबसिना मरम ओरगा कमाइन लाय मोय एम्बोल्डन तौरे कोई कुसिया से तौ यारने सिदि मणिपुर थुगाई हायरसु यंगाई हायरसु अखोइ द काइम सोक तौ लेते हाइना तौदे अदो मोय सोसु सोखिदे Moi sokpa bo impal dagi moi se laingam jen chen gi habji khatana tana atopa moi gi oiba cabinet portfolio adum president ru laktribo moi adum cabinet oigi president ru laktribo hujik sulum MLA oiri BJP dagi tanthok pa laitri do ga ni Manipur gi in politician me am punjan bangam da base NPP haibi runu MPP haiganu NPF so haibi ganu Congress so haibi ganu BJP haibi yo generalize to budi lanne do de Manipur huju ki phibam de thammi se basi BJP na solely responsible oi ga dong ne hoi thaga jayoja aduga hojik leiri ba kaino crisis aduga kanom to ga khoi parliament buffer zone gi adugi adagi pukhat pi base rai sabha gi MP ju leiri ko ma ju khoi honorable rai sabha gi MP na su pukhat pi ba yai Samana mong da. Hoi, thaga jayo ja. Manipur da lady ba Erang sayo ja. Kari karamba khongthang kalau khaladi kari tawraga di phagani haiba wafum thambi ja. Paisila po. Masi di hard and fastful formula di layar roi. Manipur ki crisis ri am complex hoi ba keno ne. Ado han ba khongthang khoi han da gi khoi na lawra lakpa. Kari gi damakta center na maitai MLA sing naga gi MLA sing Kuki MLA sing na khaido ga Muslim budai panjaro yam khak yaw buni na ko aina khangjaw ta kano koi nurulasan ko honorable ado tongan na kauraga kedoi wani sari no pulla ko je ko yam hairam me ado yam na welcoming oiba change amada handak kui dringai da punna kaurure adu so mu nuai ta na koi ge party gi discipline hairam ngani adu budi koi submit patra aduga koi ji hapjage submit patra ji gumbamga adaki BL santor ji gumbamga moi ani na phammaga ma yam na makha da phammaga tawri muong do asmaru mit sum wakhan de moi manung de moi kem khana do di ai ko party gi ne khoi di moi general secretary ne aduna khoi makha phamga do ngai moi party discipline ni leram ba yai tung nuai te ado aina ado tawudabu adugi moi punna kauraga MLA loinamak regardless of community affiliation loima kauraga BJP MLA gai noi wari chawana tawbasa masi this is first of such initiative to restore peace ana thamjage aduga mas Manipur ki crisis se aidi negotiate tawraga dialogue na lotion ga dong ne khanjai maram de khoi na ji maitai na
Kangbu chat pa yade maitaina maitaina Churchampur chat pa yade Kangbu Pilan pa yade adigi More chat pa yade na hairi se ikoina masi nakan ani makni negotiation na jidi nakan amna khran dok pa khran jen ba tawna dawni auna ikoina su beli dagi chen gi bising do ikoina ju halu on haibam thoe ba amadu gi initiative am khak lawra agadi sai ko gi kokomi yo za tho wonu ju haigre na ko cookies are no more danger in Imphal na haigre ba amasi am welcoming statement ne logzage adi cookie Imphal lak matam da nobody is going to harm you hoi hogolak pagi sentiment to a charge to raga to na gi ba sauna gi ba langna gi hana gi ba kauna gi ba phuna gi ba mayam du koi kauna raga no yoje halak pada koi Manipur gi belly sida noi koi side gi noi da tati tawi to go wa ka do tu ko do phu go do chai ga do am ta leitre balance ki role room nei te noi halu hai bagi ingit man ba ko za tho ba koi kokomi gi krai da tho gi statement kai khangjaw we ba madu madu atopa CSO sing atopa the government authority lagi mas confidence kai hai tare ne confidence building hai tare trust deficient am lai ram ai wari ai chu tam chu jai ki kai ai trust lai te ai chalura kai dor kani adu man adu tadi khoi site gi di khoi ngrang khoi gi arambai tengol gi luching purel korong ma khuman na su publicly high gre ade ko NRC tawraga cookie indigenous hoiba indigenous haiba wai du sinaroge koi Manipur da hanagi khundale tan le aba cookie sing du khan adu tongan thamaga naro na jungle khusing khandoga bcrm tawraga NRC tawraga puna leminase haibani ga haiba wai ja masi yam thina ai endorse tawjage ba even madugi statement no kitang thing la hare boda ai wakhandadi with all my humility I was atobagi regi koi was a krongam bagi my kind of statements I fully endorse hoi thagachayo ja oza singi matam haidi chilaba matam kya ambu kai thopiduna northeast dialogue sida saru ya biduna mapung phan bi bagi damak ta oza singgu haninga leitana thagachayo ja